ni sambul benaka se koe ongo na Vakaleleka ni nonda tu koe na mbungi ndindai e sami banditi kita le runa kisi ni mate ongo na COVID-19 e na nonda panua ngwendo na ngwane lewa makitini ka ba ke nandua na ngwane bula bitu ene tiku e wani tarawa we kaningem tukuna na buni bola tunde na ministry ni bula buni wai James Fong ni banditi ke na kisi ruongo e na mbungi na ruona ngwane ongo e lupena na marama bagi pasanga bulu ka banditi ke na buni kisi ongo e na noa Wandita ko Dr. Fong ni alaki buli na ngone lem begitini ka baongo ena moniti kata teu kin ministry ena kena reidi na panua ela ko bana ngone ngo e baka bini na ta telenga na non ratu soli ratu ya ni na bu bale ngo ka pagarorota na pingara bini ministry e sami bagatingu endo na liu ni korni buli e suba ena kabini kuwa ni otina non bagatakila na tukutuku membaleta na ngoni buli ena ia 9 kami bandita gibuan na COVID-19. E baka utendo na email kibir na gas nibuli na kornibuli e bengarabi buli kina. Membalata na kaya na sama bandita gina kisi. E dingo meni tuku mena tamban nibuli ni nasyang ni turbo mamanda na matanggali kisi baka ungo. Wakang bimbi na mona liba. E sabi baka nanumi talangan na tamban nibula e nang bimbi ni kaya na maroroy ni tuku membaletira na liw ni panua. E bandita gibira na mate ungo. So lihat ko na ibagaro na ministry ni Mbula, ngoy na kena rawa, ni na toso ta kini wil ni mate ngoy na COVID-19, e na nonto panua, ngoy ndewa tigo may na bembulu, kabay dori may tapo kumbo ela utoka, ngoy tigo may na marama takataka na hotel na may nandi, kapanua ni tigo baka tiki-tiki. E pagandita ka na ministry, ni raw ni taro binatete ni mate ngoy, kaya baka enda baka muri na baka tatambo etiko. Kina gitu, doa namba kibinaka ni ngito kina matatimi ni taka unrobe namba kiongo me baka nirtu sana lewena na matatimi na songo ni ragabi mi tebeuni arto baba rautigo na timi ungo e nabu ni sot ni Vodafone Vanua Championship bebu ketel tingan na timi ungo endua na dorbo esa lewena o tina nonta matatimi le abitu o biliame maya mai da bekir na Vakaleleka ni nonda tukutuku na kena ikuri e rano na sama na stiseni na Radio Fiji 1 kena Mbula FM ni Vakaleleka.